محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد مم يدي الله نيوك يا الله جبنين زيارة يا الله يتين فاندارين يا الله مجين جورتو جدي يا الله هم تهاجو جدي يا الله جبن إن دمن الله فوف يا الله يافو إن فرقت ميدن يا الله فيونو إن فيوننا إن بسنوج ميدن يا الله ود إن هيري بالمب شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه يا الله ود إن جباب جبنا به يا الله ود إن حور بحور دينابه يا الله بيدن إني وياجي ممكيري دي وندود إندن كمودم يا الله جورنا إن قرنم شيرنا من رضي الله تعالى عنه يا الله ودن مهن شلال اسمبه إنن يا الله ركو إن فندين دي المداغل من يا الله ركو إن رودة فلم أبه إنيم تندب كسودي إكفيني بجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك شيخنا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه بارك شيرنا من أسيرم بمودم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين Ceernowi subaka hande o kam ñande fof ko en yettannoɓe Allah subhanahu wa ta'ala subaka hande on kadi eɗen jetti Allah eɗen jetti Allah no feewi en nani ko ceerno men haali ko e batu hande o e sifa jettugol Allah e weltinde dental ngal e ko Allah moƴƴani ɓe e ko Allah waɗani ɓe e ɓural mum e njurumdeeru mum alhamdulillahi rabbil alamina wadde so eɗen mbawno yettude ko ɓuri ko jettaten ko en jettotono toon kono en jetti fodde meɗen eɗen ñaagimo kanko Allah subhanahu wa ta'ala e moƴƴere makko e ɓural makko yo yettin jettugol men ngol to andi ko toon yettoto wona o yettini ɗum hoore makko yo Allah waɗan en noon eɗen jorti ma Allah waɗan en noon sabu tan no Allah rokkiri en ni eno jiiruɗen ni eno dañirɗen ni tawa ko kandingol Allah tan subhanahu wa ta'ala en nani no ceerno soggirini eno o haalirini fof eɗen gandi kadi ko noon tigi wayi eɗen girri ustaare men eɗen girri bakkatuuji men eɗen girri daɓɓiɗinagol men enen fof e waade no mbaɗen ni Allah ina feeñiri sifa moƴƴande en tawa ko ɓural makko ngal o ittito makko omo moƴƴana jiyaaɓe makko ɓe o haandini e nde moƴƴere eɗen jetta heen Allah subhanahu wa ta'ala neɗɗo noon so dañi ɗum ñande fof foti ko hesɗidde e hesɗitinde pellital e daɗungal gollande l'islam e sunna nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallama e laawol cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e jokkere en ɗam e sifa almudagal
e felo almudagal ceerno wi yo en tinno hen no moƴƴi eɗen gandi lewru ndu hande kono gase tati ko heddi ko natti hewde ñalawma garɗo fof kala ko golluɗa e moƴƴere ka cowanteɗo ka ɓeydanteɗo ka jurnanteɗo neɗɗo so ina andiri noon ina foti hesɗidde ina foti hesɗitinde wadde tinnoɗen e dewe Allah he tinnoɗen hen no moƴƴi janggen salatul fatih gonnoɗo e fida'u so timmini yo ɓamtu hakkude ɗo e lewru ndu beele omo timmina kadi ceerno wi yo en tinno hen no moƴƴi gonnoɗo e salatul fatih yo duumo hen usten jewte ɗe usten haalaka gonen e salatul fatih kala mo wonani e golle golle kaɗoje ɗum wonde e salatul fatih yo jomum wontan e salatul fatih ceerno wi yo en tinno no moƴƴi eɗen ñaagui Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah jaɓan en dewe men Allah fofof ko heddiɗo e lewru he ko ɓeydoɗen tinnade yo Allah newnu yo Allah wallu yo Allah wat barke e ɓesguji ɗi yo Allah wat barke e kala ko fagga yo Allah ɓeydan en kawral e kawriɗinal bijahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallama e barke cheikhana Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu e barke ceerno men e seeren ɓe muɗum alhamdulillahi rabbil alamin اللهم صل على سيدنا محمد وسلم hamdan yetti Allah baɗo ko yettire o tagi bille gam ɓurnaɗo o momo yettore onuli annabaɓe nulaɓe tellini defte fo waliyaɓe caggal ɓe nulaɓe ne jokkore ko nulaɗo wiɗom tinulaɓe e diine he ko suɓaɓe anduɓe golle sunna ɓe cettore yo Allah juulo e makko fodde tagoje mum Muhammadu sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada yew haala maako o Allah tan woni golle maako o sunna tan Tijani o no jokku tan waɗi julɓe ndenti Muhammada ngurdam nayi tiɗo maɗa kay sabi faabu maɗa e julɓe kay miɗo andi yimɓe ne gandi